zai thiam ming thang Kenny Rogers kan mang chana po kumthum alo liam ta reng mai tun nai hian akal santak Nupui chuan Pasal ti atana makle be sei chi po ni hau lo thil alo ti chen chu aron puang chuak ta tlat mai he video a hian athi atanga kumthum nuwa Kenny Nupui hian eng thil chi nge aron soi chwa te reng kan en hodon ani Kenny Rogers khan Nupui panga anaya tuna kan soi tur hi athi santak wanda Milarte ani masi Nupui thil soi kan en ma in Kenny Rogers sanun chen khat le engwanga hetiang thil hi ti tamai nge ani kan en ho masa ang Kenny chungchang kan lu thuk tak tak ma in kumsang ni som pasari achanga tun khenga class 12 arts result 100% pass nei the Emmanuel English School a hian ifa te lo lu tir vela zirlai chakvak lo te po lo tling ngei tura kai shwai chin an ni awangin nule pa te tan chuan kan fa te school kaltir nana du thu sama tha ani Emmanuel English School hi durtang leitana omin zirna atana mun fian real chatak mani mun ma nge ya school nei ania campus zau chatak hostel room zau le eile in hyang nar na mun ani bawk he school than na chan tur chatak dang le chu fee atolo tlat si hi ani boke shechiang du tan Emmanuel English School te hi an phone number kan da hian in lo be mai don nia Kovelin hezai tiam ming thang tak hi amel shat ma chuan thingtang khote takte atlangwal du thu samna save chin tak anau panlaya guitar khot shang shang tum ve satlia mayani a August ni somni pakhat sangka zukwa somthum pariat khan Houston Texas a chung ko naran ve taka alo pianga Milarte Kovel kan ti ang hi chu an chung kwa hi chuan an hlat ve khop mai apa Edward kha thing mystery ania anu Lucilero nurse assistant ani thung an kho a po alun lo lai sarkarin mihar sa te omna turata na asaka anu le pa le a una pasari tenen an khosa china Kenny hi an chung kwa atanga high school pass chuak masaberani bok an nun chu a ol sambik viau lawang ti arin thei ome kumjang ni song pani a memoir ti chwa luck or something like it ti a po khan anun masalam chungchang chu mere thei tak kania mase sarkar ina kan khosa a kan khosa ka in antlan em wangin shiom kan ti pha lem lo ti ina soye an khosak kha a har sa chin le a suman nei lawa an eile in po amol mang viau chin mere thei e ang chin pa ngai kan e mai chin ti in bete bu vaimim le anunen buffalo bayo kama anlak ziklum kaw anei chin chungchang soibok Kenya unaw pa roi po in an har sat na to chungchang chu soi ve in din chwa hunan nei an be sei tla chin thu asoya a unaw nu sandy po in an khotlang anin puiton na sa chin thu soyin a chian chen khatte po in an thu soi hi an pompui khop mai deliver jan po in keima ang thawin re thei taka enkol seilen ani a khovel kal phung kan she thiama rual o omzia kan shebok ti ina soi heng mi ro pui pahni ten anau panlai kho sakhar sat ziale sa kho chungchang an soi dun vel tur chu han met thla ve chen ma te u ma se sumle pa ya har sat na chau hi Kenny Rogers nun kai shwai tu anilawa apa khan mo tam tak aphur ve ati thayang apa zu in dan phung chalavin ngonga nei dan ahmo ve veka chuwang chuan apa nung zuya hetiang lama har sat na nei ve kha alau thong em chin ama ngei po in apa kha engwang zuboya tang tlat nge ani ashe thiam theilau ni ina soye indo pui pani na zo khan na awang ema mitam takin zu anin na sat pha a Kenya pa po khan na amu theilawa chungkwa achom theilawa wang khan he har sat na hian atlu ta ani ome angai dan chuan kha khan apari ru kha ati she omani aringa athi ma a alo she thiam man lo kha a in chir le ti a soibok heng har sat na zong ka ra hian Kenny khan du thu sam anei china chu adu thu sam nei chan na chu anau panlaya Ray Charles concert a enatanga achar ani nge music cover chu lo chil atum ta a nula chainan le faka hlo theinan ati berni ina soe this one Houston doo-wop group dinin aminga the scholars di anwo a he group hian zangka zakwa somnga pariat khan an che vela hlahit tak that crazy feeling an nei nge ani Hollywood gossipa kalam ziak tu luela person laka zon chhuani anin be seviaw la hin anwa nei zo talawa
omzenei lavin an hole ta zokani an khojas trio a best atum nuwa kumsang ka zakwa somruk paruk khan New Christian Minstrels azom le a masi an style chu adu khoplau em wangin a band member pui pathum dangtenen an band chu chwa sanin sangka zakwa somruk pasari khan the first edition an din haule ta zok Kenny Khan center stage achan chot wangin atopa chuan an group chu Kenny Rogers and the first edition dia shatlar an nita bawk sangka zakwa somruk pakwa a an hla hit Ruby Don't Take Your Love to Town le Ruben James te chuan alar tir le hle bawk music lam chawa ain sorbing lava TV show Rolling on the River ti sangka zakwa somsari pakhata changa sangka zakwa somsari pathum chunga chuak po an nei tel nge bawk Kenny Rogers chu alar chho zela thingtang tangwal du thu samnga ave taka changa rimoi khovel shata alar na chu ain tan don chawani mi makta doi tam tak thinlung ne in rimoi khovel alu chil chung khan record makta doi za chuang a shal man hem maya hlotlin na achan tak nu khan achor chwana khovel kha a thenghil reng lo aron lar tir khan an chen omte nen anin puiton dan le anin po thin zia kha a soi fau china a hlotlin tak nuwa po kumtam tak liam ta a angil nei na kha a thei anga rul let atum ta chen kumsang ka zakwa somsari hun live khan an chen om no hluin akar siam chatna tur dollar zarukina nei dai lauti alosia a ti chuan timna nei hau lavin dollar sing ni athon mai ba ka kar thar le turin thuron ape a kumtam takkal ta a kanin lo man min pek sakwang khan kalome ti in nota ziak tel bok Kenny Rogers nel om takanui chin le mel pa tak mai chu a mel thatwang chau ni lavin a hlathluk moi le hlatulung kwai tak te ril ru khoi thei tak te wangin zai thiam ming thang alo ni ta a kahla reng hi chini ina chen thei tang puya a chi khat chu mi pa zong in an du le mei chia zong in an ngai thak chak thu ania a chidang le chuan thon thu lai muril zok a keng tel chin ti in a hla sak chen chungchang a soi kumsang ni som pahnia an interview na a Kenny Rogers hian a hla thu phe na thon thu om chungchang a soya entirnan Ruben James sangka zakwa somruk pakwa a Kenny Rogers and the first edition how hla hit kha black mi papa khatin no pangvun war a enkol seilen dan chungchang ani atia tin Ruby Don't Take Your Love to Town kha indona a indo ve sipai pakhat indona a in hliam wanga wheelchair a hunman ngai ta in zantina Nupui uirena a hmu chin dan chungchang ani bawk hela hi meltilis pho ani in indona hmuna a in hliam wanga wheelchair man ngai ta sipai thon thu ania mipat me chat na amang theilawa anupuin hmundanga hlimna azon san tak chin chungchang ani ahla top lama chuan Rogers hian che theila chuan ka panga leya kamutang ti in aron phun sup bok Kenny Rogers san music style chi shanga tuipui chan hi a silent chaudan hlim tha ani bera mase atuina lama a in pek na le a tho rim na hian ami malnuna har satna a thlenna sawe hle bok Kenny Rogers hian nupui panga anaya Janice Gordon Jean Rogers Margot Anderson le actress Marianne Gordon nena anin nei na hi in then na in atop fekani kumsom pakomi chawani lai khan anfanu Caroli apai wangin avoi khatnan Janice nen hian anin neya ame moira Kenny hian Janice ka amangai takazeta mase anu le paten anun ati chat sak anti tlat wangin pochen andum na sa hle ti asoilang wandoi thak takin andum na chu hlotlingin anin chen tange nge a annu panun a hlo cham chu poyati hle atibok anin chen nu chuang Kenny hian anfanu Carol chu amu thengai lawang ti in thutluk na ansiam zui pokani anupui pani na jini nen ve thung chuan Rogers hian anin ne ton ve a fa an nei lo bok ni in a soi anupui pathum na Margot Anderson ni in fapa Kenny an neya interview na a anin nei hun chung chu in lai chin na phur om tak kum som pani dayani ti in a soi amalam kum kwa chu anwam hle a mase anula mero chu arap thak hle achan chen khata chuan zaya awa chuan satwang ani ome anupui palina Marianne Gordon nen hian fapa Christopher anneya mase thil kal diklavin kumsanga zakwa somkwa pathuma anin chenna phei chu in chenna man to berpol ni in a soi
Kenny Rogers hian dollar maktadoi somruk lai a choya mase Kenny hi chuan lam siama midang dem zut mi alo ni hau lo anin chenna a apoi sa senza chungchang a chuan Marian hian azawai khan aphu em vekani ti ena soya he atu soi hian sumle paya a har satlai le solo artist lo ting ani ma a Marianin a thlop tatna achia dreng sak ti a phaulang chiang hle ani Nupui pali na nen anin nei lai hian Dolly Parton nen anin ngai zong ti thu thang aleng na sa hle a stage mai ni lo stage pon lama anom dun na vela changa rin thu pwa chwa pui phong la chanchin bulamin ansim thei heklo Kenny point voi khat chu kumsom thum chung an pani hian in chahin anloin lem ton to ti asoi hiala fans te po in pomlai nei ve chungin an pani hian anin kop ngei ni in anring het mia bawk interview pakhata Dolly Parton po in Kenny ne na kanin zomna kanin chian chatna hi chuan enge mo chu a oma kanril ruput mang dik tak hi midang po in an lo she thayani kwanu rem ruat hi chi sang a oma ma se Kenny hi chu ka mu hian ka hlim lo thailo te in a soi ve bo ma se maktak main anin chian chatna hi in nga izon na lama athang lian ta hau lo kumsang ni som pasari khan Dolly Parton hian soi ve in unaw ang mai kan ni ti in a soya ma se in chaya in level chu an la sim thei chuang lo kumsang ni som pasari ve khan Kenny Rogers chuan in ti thei takin Dolly hi in ngai zon na konga zo puilo chan chu anin hip ton na ti nun zel na na ni ti in a soya in hip ton tak angin lang ma sela anin chian that chung zong deuh tho hian Kenny hian Nupui anaya kumsang ni som hi a Nupui palina Marian nena Dolly Parton a thik nga yem ti an zo po in ani chuan omnom lo nang ka mangai lo Kenny mi zia kha ka she chiang emani ti in jing tok takin a soyani thu thang chu eng po ni sela Nupui te nena anin kar boy chan chu ngai zonga nei wanga ni lo ti a chiang mai ome diktak chuan Nupui zong te kha ti tak zetina mangai veka thilakal swalta ani po in dem tur azong chung ngai lem lo bok chuti ni chuan enge kal swal ni ta angle kumsang ni som pahni khan Nupui lama atluan lo chan chu heti hiana soifi a music hi katan chuan mei angani a Nupui tan chuang khin ne har sa emani ti in soe rimoya tuipui em wang hian Nupui te ne na anin lai chin na ati chia ti asoya ka e zon na aka in sorbing na sat em wangin kan nu panun ka hlam chia china keima ka indema music ka mangai na hi ka dem bok mei nei ang deuh hi ania he tiang thila hi chuan mei hian ne na an chang du khop mai ti in soe fiam thu ti takte win ti hian a soi bel le a Nupui nei ka hlau chu in ti theilawang voi nga lai ka nei hi ti in soe Nupui pali te ne na an lo cham tak zela chuan Nupui ngai to lovin date anei ringot china ma semo chutianga date a chhuana chuan ani dam chunga huna man pui to tur aton tak thung ni achian pa Charian Atlanta Georgia a restaurant pakhata meche pakhat nen blind date in akal tira chutia hun nuam lutuk lawan man dun lai chuan Kenny chuan night shift a thok lai mek Wanda Miller chu awa mofu ta chat mai ani chuan alo mulet ve empty a chiang chi alona a ama a chuan hip tulian tak a omtlat mai anui mel moi tak chuan Kenny Rogers thinlung a fan hle maya a chwa puilai mek laka za nalan tira du wangin Wanda chu a pongal mai bik lo nima sela chu mi zan chuan a chan chin zo turin restaurant chu va kolin a tho puite nena a phone number a nu chia bok Wanda in Kenny Rogers an anga event ti a sha chuan a ring hlel deuh hleka a phone number po chu a pai hialani nima sela a chian te chuan min tange nge in avako le ta a anin ngai zong chanta anu le pa a shi ngam ma in an pahni hian tharuk lai anin kop manani an lo phur lo hle ti ila kan war lo ma zok ome kumsom ni pariat laya an kuma in thau mai ba ka anu le pa te a hian Kenny Rogers hi kum ni in ala upazok cheu bok anuwa an interviewa Kenny Rogers hian mai chan nge ya an fanua kumsom ni paruk mi a kop hi an du dana ni lo ti an shil ti asoya fa pathum lo nei to Kenny Rogers hian an lung thuk zan lo na chu alo sha thiam pui viau bokani ome Wanda inu le pa te chu an fanu chu bum tum na anei hau lo ti in ain tiama asoi ange hin
Wanda inu le pa tenen po chian chatak an ni zuita ani. An pahnih hian kum nga dang anin ngai zong chunzam le a. Tichuan Athens, Georgia bula Roger Sarancha. Kumsang khazakwa somkwa pasari khan tiam tlate antita a. Hei hi Kenny Rogers Nupui nei voi nga na le atop na chu anita ani. Ahnu daya an interview na a Wanda ine na anin nei na hi afam kimber ti in asoyani. Anupui masa te khadu viau ma sila Nupui nei tur khan alo le in pe lawani ti in asoya. Engkim nei na khovel alu chila. Thil chaber beraneya sumtam tak a hailut mol bawk. Kumsang ni pali khan Wanda hian phir fapa ashinga masea tira chuan Kenny Rogers hian pa ni le chu aphur fashion lo hle a achan ber chu akumangai to awangani tu emo in afanu emo afapa emo college an lu chungchang vela soya chu chuan karil ruatina takazet chu wanga fanai du lo chukani achan chu anwang lai hun mu poitorin ka omve don mya silawa ti in soye nimasela Anupui Wanda in kumsomthum pakhatatlina fanaya chak thu asoi chuan angai to chianga nu ningai lo tura da chu affair don lawani ti ashe thiama ti chuan fanai le chu anrem ti don ta a vanei thak takin phir an nei ta hlau bawk an pian nu lok hian Kenny Rogers country music artist ro pui tak chuan zai a chol sana Anupui le fatene na hun man haulama ain sorbing ta thung ti chuan engthil ber chuan nge in chir tir ta i han en ve thung te anga hun le sumtam takan nei ta ka chuan amel siam dang lam ve adu ta a amel siam dan turatan ngai dan mumal tak nei plastic surgeon chatak mai athanga nima sela amit siam dana alom fam kim chia lauti Kenny hian anua asoi in chir thauma se lo siam dang lam ta lo sela amoi lo jok mai thai ti apom thau bok ama in siam moi le zwala du hun lai ama chon ve po anima na amel dang lam ta a chuan lungoi chia lo ma se midang po an chwa moi vek lawa chu wangin soise latum to bik law atimya heng thil shang te hi ti kwalin in chir na neu anei chung khan Anupui Wanda Milarte kianga thamwana amu thau thunga ta se ti vel tam tak om thei kara abula chuan nun hi a ol sam deuh sot ni in a shechen chutiang chuan March ni somni sangni somni a Kenny Rogers athi ma thleng kumsomni pani chung chu an pani hian an omduna Wanda hian engthil mak nge aron puan chwa ti kan soi tak ma in Kenny thi ma khan natna ben von hlau om takave ti thu thang chungchang a hian eng thu chiang ma om lo ti soi masale phot tiang mi then khat chuan sign enge motal natlok na enge motal anei anjinga mase akum alo upat ve tak wanga ashisel na tla chethut ni in alang ber mai mishing hi kan kumalo upat chuan risel na lama har satna ne vin min tlak buak tlang puiti kan sha tlan cheu hi mo avuina po kha covid pandemic wang khan ropui takabuat sai ani lem lawa mitem te chung khatlai na hnai tak chawin an thla liam ta ani kha nima sela tu po in athi na kha an tuar ema abik takin Dolly Parton phei chuan atwar na hle ani an hla sak dun thin zong te kha khovela chang hian boto do lo ma sela ama bera om ve to silawa Dolly tan chuan akhwar thak ngotang le ti chuan engthil che nge Wanda chuan a puan tak Kenny Rogers thi atanga kumthum liam hnuwa Wanda chu aron chungchuak ve chau ani boxia Wanda chuan a engkim kha ka ngai vekani min mangai na te akutamin to na te ti ina soya mase heti chung hian malam panin ngai zong danga tong le thoi thung mase kan soilu tak ma in an hun man dun nu tung lam kha engtin nge an man ti ngai to venga yem movie ti an enduna Kenny Rogers ngai nat bear vanilla ice cream chocolate sauce polte an ei dun chin kaldan nuam tak chu ani chiang alom tiro Kenny Rogers kha pa indu le intivei tak anilawa panel om takani chutiang chungchang chu afa te po zirti ratum tlat chin Wanda chuan an ina Kenny Rogers thi na khan an fa te angong na satalau thong ema mase afa papakhat Justin chuan ngai dan dang dai le moi tak alo nei tlat thung anu ne la chuan kanu ina kapa athi hi achat na chu atharau hi heta hyang kum khwa ina om to dona ati dai mai Wanda po in angai dan chu alo zompui hle mai bok
Wanda hian a pasal sun tak la ka changa thucha ron keng ni om tak le ron nem tum om takalang savasente pakhat laka thlamwan na amuchina an pahnih hian in biak ruk dan bik an nei ni hialin alang Kenny Rogers chanchina soi hian he savasente hi an balcony a lo langin tukver phena changin aron en chin ni ena soya an chung ko en kol turin abula ala om rengti aron chiatina a an ngai me mai ani Kenny Rogers chan thatak pakhat Richie hi unaw pa ang mai ni in aril ru a thahle ni in Wanda hian soya ni som dan vela a thatle thatlo she turin aron tlo zia china Kenny Rogers chan te nena inzom na nei reng thei tura mi poimo em ani kumthum liam ta chung khan Wanda hian lusun kho harna twar chungin Kenny memory ti nun reng atum na sa hle a mandeu luk khan album pakhat Life is like a song ti chu UME kal tlangin ati chhuaka he album a hian kumchang ni pariata changa kumchang ni som pakhat inkara Kenny Rogers la sakshang shangte atelani Wanda chuan Kenny Rogers khan he album hi achhuangin ahlim hle angti arin thu asoya a music hian mi pa zong zongin an soidu le meichia zong zongin ngai tha kan chak vek thu cha apuang chuak thin ni ena soi he album hla pakhat Goodbye ti chu Lionel Richie phwani in anin chian thatna kha asiat non tir le chin ati ani Kenny Rogers thina awanga a thin lunga ke chle chungin tun nai mai an interview na a Wanda chuan malam pandan konga muchuak ta ti asoya Thilmak tak mai chu Kenny khan he tianga malam pan tur hiana foi china mala soma bial pathar azon na konga po apui hial chini ina soi Wanda in he tianga Kenny Rogers matlir thui ziale chiat thiamna anga zia aron puang hi amak ti la usual anilawang ama aya kumsom ni pariat laya au pat zo ka wang khan ani ai athima jok thei ti ain pom thapa athi nuwa hlimna mule turin du sakna ahlan ti po asoi bawk kumkhwa ing kadam don lawa ilanau panga hlim taka nung turin ka du che a nun hlim tak nei turin ka du che min ti chen ti ina soi pasal na zong hian chu tiang chu an soi thein arin om chia lawa Kenny Rogers anga Milarte hlotling tan phei chuan chu tiang ril ru put chu thil all ai ani me alo mai thei an soidun hun lai khan khatiang soi kha thil nuam ani hau lawang mase Wanda I tan chuan Kenny Rogers laka rin om lawa in ngai si lawa malam apan theina tura mashwai tulian tak ani ta chu ani hi Kenny Rogers thi achanga kumthum nuwa Wanda chu mangai na khura atlut le ta a Kenny Rogers nena andu dan anga anfapate Justin le Jordan te nena an mangai te chu khovela omve to lawma se nunna le mangai na chu alakal zelani ti anlan tir theina manro ani ti enan ngaya Kenny khan a thei to pacha min pe a malam pana hlim turin min du a thinlung taka chu tiang soi thei tu chu mi padik le chatop kho kani ti in Wanda chuan interview a asoyani mangai tong le tura Wanda izin kong hi thil thengal mai ani bik lawa Kenny Rogers chian pakhat kal tangin an chian ten anin mesha tirani anin mesha tir pa chuan inin ngai zong lawani chuan kumkhwa in chianin ni mai dona sin ti in turon fing tak an petel ngal bok chian anga bul chanin Kenny Rogers nena anin anna hmuhnawm tial nuwa anin somna athuk tiala anin anna hmu zinga chuan shuai tu ni na quality an neite a eng zonga thil thir tlat mi an ni na te atelani an chian chen khaten Kenny khan an pahni in lai china hian mo apurna sa hle ti an soipo in apom thap china nima sela Kenny Rogers mun ruak kha azaw hle ti apom tel bok anin lai china kha a special hle ti ena soi Wanda chuan akop pui thar chu afakle a in pa kanilawa tuma in pa mun ruak kha an o kha thengai don lo ma se kumkhwa a in chan ni turin ka om reng zo kani ti in an fa te po abial pathar hian hnem chin ni ina soi ni e Kenny kha chu a ai o mai thai chi ani miaw lawa chu abial pathar po hian a she chiang hle ni inalang khovela a om chung khan mi hip thei tak talen anaya mingil nei takani boka paro pui tak athi nu po a Wanda I tana nun fam kim du sak thei khopa paril ru tha ani bok hetianga Wanda in anuna bung thara kai po hian a pasal thita kha aphat san anilawa hlim tura adu sakna ti hlotlengin
mangai na khura azuang lut le ta jok ti ila kan soi swal om lo ve